И ето, приятели, тук са ни гирляндите, тук са ни коледните топчета и нашата елха. И хайде да го направим заедно! Приятели, хайде започваме да сгубим първо елхата и после да я украсим! Елхата ни вече се злоби. Да. Айде да я украсим. Айде. Заедно да украсим елхата. Готови ли сте? Аз да. Айде. Айде. Благодаря. Check it out. Ето, приятели, нашата елха е готова. Bizim yılbaşı ağacımız hazır şu an. Gel bakalım neler şılatacağım. Neyle? Bak bunu da. Azıcık geri çık babam gözükmeyesin. Gel. Böyle şunu. Nereye koyacağım onu? Nereye koyacağız? Ağaça. Ağaca Hadi bakalım. koyacağız. Hadi Yavaş. şimdi birazdan sonra koyun haydi. Yavaş. Hazırız arkadaşlar. Ama önce 3, 2, 1 söndür. Çak. Wow. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Çok güzel oldu mu arkadaşlar? Yazın aşağı komentarlara. Böyle adamı и, приятели, ако сте харесали нашата елха, пишете ни в коментарите и да не забравяйте да се абонирате за канала, а ще дам лайк и да харесате това видео. Благодаря ви, че ни гледахте.